Ya. What's up, wajeje? Wallahi nanyi mve mfuye kabisa. Oh, square nanyi mve ndakande genda tebera gasquare. Dore kimafa. Ari. Umusquare. Amazi kigaragara kari guturuka tunagiye gusubira inyuma tuzamuke nino ruguru. Nase ndagasu dukomeza hamwe. Ugasubira inyuma. Nuse Angana granyu ndabakira takari bro. kandi tugiye gushaka kandi ta video irarwo. Twinjire se mwazirano kimuramo bakimasa bagiye. Twinjire mwazirano ki kuna amazu yaguye. Hare yanzo yaguye kangereye. Inzo yaguye kanyereye. Kumva muri gukandagira mukagenda. Wapago nose na amazi menshi te kandi ari icyondo. Nanjye reka nambuke. Wallahi. Square. Anyurira amazi. Wasapu waskuta dori nzu wallahi. Yeah. Wallahi.
jya bimeze bita umuhungu sebeya yatwuzuranye kabisa bro. Ya. Kanze nambuke sha. Lai. Ja murabona ukuntu amazu yakomeje kugenda yaba kabisa. Undi bino ntago ari byo. Wapi? Turazamuka mukanya man. Mujama daga suturu. Si. Kugira ute si? Kwiga si? Dabo. Gusa naba ndi kwiga iryaye. Karaga sasa kari kurari. Nabyotsa murasana nsigaye nambaye boxer gusa. Simwarebye ukuntu nashatsa. Mureba neza ari ukuntu maze kuba mwizi nkweto nzifashe buno mu ntoki. Mukomeze turebe rwose kuko dufite n'ikibazo cy'umuriro. Kanambara inkweto dukomeze n'imbere gato turebe ukuntu ahantu hagiye hameze. Warohoye n'ibigori ndakeka mubibona kabisa mu buryo mukurikire mubona ko rebere wallahi ibintu byose zabaye ganje kabisa nyene ko none si wavuga ko hano hari hasanzwe hameze cyara. Yo atira hano hantu hari hasanzwe hameze cyane. Aya wapi ariko hari hasanzwe hameze jya urimo murabona ukuntu amazi kagenda aho kagiye kangerera. Urimo murabibona jya shongende koma hameze nabi nawe hariho icyondo hano hantu ho ndabakunda rwose. Nshaka kubereka ibintu byo ku nkuru bigiye bitandukanye ariko bose hano hantu nanjye ntabwo naharenga kabisa. Ubuzima bwanjye bwose bwagendera mu bwanyu bwose. Twihangane rwose turebe ukuntu twakwegerana ntabwo ariko gusa nawe mukomeje kugenda mureba ibituba rwose ibiza biteye ubwoba. Ni ibintu ndakeka biri bitarasanzwe kubona amazi angana utya mu gace katarimo sebeya, mu gace katarimo iki n'iki, kubona amazi angana utya yakanyuzemo ahantu tutakikaga hakurya sebeya hakurya y'umuhanda ahantu hatandukanye cyane. Ndakeka bose ni ibintu bitangaje kabisa, ibintu biratunguranye byanatunguranye byawe bitunguranye. Ni imvura rwose yaguye itunguranye cyane kabisa. Ndakeka ni ahantu itageze rwose. Nawe umuntu ukayino video pe imvura yaguye dutunguye cyane. Gumye dukurikira ngo ndagumya nkwereka ibice zigiye zitandukanye. Iri baye plati ya gatatu tugiye kwinjira mu ya kane. Sha. Ni danje.